Marko Fossati. U igru sa brojem 20 Jani Atanosov. I druga promjena. U igru će David Čolina iz igre sa brojem 27 Stipe Juk. Poštovani posjetitelji, molim vas, nemojte koristiti pirotehnička sredstva, a posebno ih nemojte bacati na teren. Još jednom vas molimo, ako ih koristite, a nije preporuka pirotehnička sredstva, nemojte bacati na teren. Hvala vam lijepo.